nakupenda, ndagukunda, munyunyizi wangu, wewe usivomera. urukundo ukunda Imana, Upendo ninaopenda Mungu rungana n'imibano bana nayo, inalingana na ile kushirikiana unao na Mungu. Yesu Imana ishubahiro. Haleluya. Tongere kandi Mara tena. umunsi Petero na Yohana basanze ikirema ku marembo y'urusengero rwitwa Rwiza. Siku Petero na Yohana walikuta mlemavu kwenye lango la hekalu. Cyahoraga mu buzima bwo gusabiriza. Yeye maisha yake ilikuwa ya kuombaomba. Bahageze baramubwira ngo ifeza n'izahabu ntazo. Walipofika wakamwambia fedha na dhahabu sisi hatuna. Kiriya kirema cyari cyiteguye ko wenda bomugirira neza mu buryo bwo kumufasha. Mlemavu yeye alikuwa anatarajia kwamba atapewa tu fedha. Bamusaba kintu kimwe gusa. Lakini wakamwambia jambo moja. Baramubwira ngo dutumbire. Wakamwambia wewe tutazamie peke yake. Ico dufite turakiguha. Kile tunacho tutakupea. Icyo ushaka ni Imana gushaka. Kile wewe unachotaka kwa Mungu ndicho Mungu anataka kwako. Haleluya! Tongere kandi. Mara tena ingine moja. Umuvuga butumwa aravuga. Yule mnenaji atahubiri. Zantangara. Mimi wanashangaa. Bene wacu yo yazanye ikibazo. Ndugu ama hawa wenzetu wakikuja na shida jambo fulani. Azagendaga kubita password y'ibyishimo mu mutima we. Naenda kaweka password kwa moyo wake. Yamara kicara ategereza ngo baramwerekwa ari we wahishe. Alafu yeye anafikiria kwamba watakuja kuoneshwa kwa maono ile hitaji analo. Kwa bantu barerekwa mu bantu ibihumbi. Kwa watu maelfu nafikiria. Wamamenye ngo usurya kawungi kagutera igifu. Wajue kwamba wewe ukikula chakula fulani inakusumbua. Ngo wizere ko bagukozeho. Ndiposa waamini kwamba wewe umeguzwa. Yes. Umutima ufite ibitekerezo byumva Imana. Moyo ambayo una lengo la kumsikiliza Mungu. Habe ni ari mu materaniro. Hata ukiwa kwenye kongamano. Ukumuri ibi bihumbi. Kwa watu hawa maelfu. Umuntu wahuye n'umuco w'ijuru. Mtu ambaye ameambatana na nuru ya mbingu. Kanseri bashobora kuba barakuboneye mu bitaro. Ile kansa ambayo wameona ukiwa nayo hospitalini. Ibyishimo bizabiye fasa ikibazo abaganga babo. Furaha inatoa yale maneno ambayo umeambiwa ambayo ni ya kukata tamaa. Kiza kizimya. Lazima furaha inavuta hayo. Mukristo ataragera mu rwego rwo kwanga ikimuriho ikibugoye. Mukristo akiwa hajafika kwa kukataa yale ambayo yanamsumbua. Mu buzima ikikwikubisaho cyose kizakugiraho imbaraga. Maisha jambo lolote litakalotokea kwako lazima likuache kwa Mungu. Hemblay kubitanga umwanya muto. Umunyisi
Yes, Kristo. murakoze cyane turaguhimbaza